Hamınıza salam dostlar. Bugün 31 dekabr bayramdır. Sizi yeni il münasibətilə hamınızı təbrik edirəm və indi aldığım partladanları göstərəcəm dostlar. Birinci belə partladandan başlayaq. Petard. Baxın Kova 201. Bu adi zır paketdir. Baxın belə. Fitilini də göstərim. Belə narıncı fitili var. Aralarından en güçlüsü bu partiydi. Ona göre bize bunu seçtik. Bakın. İkinci zayıf partiyamız böyle bir topdur. Bu topun olsa içinde ne olduğunu ham bilir. Ama yine de göstereyim. Bakın dostlar. İçinden bu çıxır. Bunu elə belə almışdı. Oysa bu zır paketdir daha dostlar. Adi zır paket. İkinci zayıf partiyanımız baxın belə bir Zuki'dir. Oysa bu partlamı sadəcə rəng saçır da. İndi ona görə almışıq. Qəşəkdir. Bəli dostlar. Keçək biraz güclülərə. Baxın 2 dənə TP 1500'ümüz var dostlar. Bunlar da əla partlayırlar. Aslında bunlar zayıf deyil. Burası əla partlayır da. İndi güclülər də var. Dostlar 2 dənə də belə qırmızı partladanımız var. Bunun adı nədir? Baxın. Ek 150. Bunun adı Ek 150. Baxın 2 dənə də belə Ek 150'miz var. Bundan şey almıştık şey. Bəli dostlar 2 dənə belə eksplosiv var. Bunlar da P20'dir. Baxın eksplosiv P20. Keçək biraz güclülərə. Bir dənə belə P750'miz var. Bunu bir manatıydı, ona göre aldık dostlar. P750. Yazayım. Dostlar P20'miz var. Ama bundan bir tane değil daha. Peki 1 2 3 4 ve düz 5 tane P20'miz var dostlar. Bunlar niye çok aldığımı ben de bilmiyorum ama 5'e partiydi da bunlar. Ona göre 5 tane aldım. Hem de 30 idi bir manat idi. Evet dostlar. Tapılmayan partladanlardan Mamba 2. Bakın. 2 tane de bundan aldım dostlar. Mamba 2. Bunlar da güzel partlayır. Bakın dostlar bir tane de böyle GJF P3000 aldım. Bu da qəşəng partlayır dediler. Ona göre bunu aldım. Bəli dostlar, bir dənə belə TP8'imiz var. Bu çox güclü partlayır yəni dostlar. Ona görə bunu aldım. Bir dənə aldım. TP8 çox güclü partlayır dostlar. Bunun adı nədir? Dostlar bir də atsız bir dənə partladanımız var. Bu baxın atsızdır. Bunu bilmirəm amma nədir. Bilənlər də yoruma yazar. Və en sonuncu partladanımız ve en güçlü partladanımız bakın dostlar böyle bir dinamit boom. Bu çok güçlü partlayır da yani dostlar. Bunun qabağında duran yoktu. İndi hamısını sırayla düzək dostlar. Yəni gözləyin. Bəli dostlar bu da sondur. Bakın dinamit boomun böyüklüyünə bakın. Çok güçlü partlanan. Sağ olun dostlar. Bayramınızda mübarək.